Silikali ya kaunti ya Masaku kwisila nzama ya Silikali sia mituuko ni vaniye Kusukumiia Silikali nene kwisila muvea wa kusuvia na mosi ya kithekani KWS kuitana enendi maisio sia ngengi mbingoni na kivandi ni matu sabu kaunti ni ayata na lama ende na kunamagwa ni na mosi ya kithekani. Mwene kivila wanzama ino kaunti ya Masaku andilo aine na kavindani kalanzama ino ya tambuka isioni ili ni yaweta mavikie kiu kumana na ukulio ulaudhaki mbungeni ya kaunti ni MCA wa ward ya Matu Judas Ndawa ayenda thina uthinikiwe. Oinginzama ino ni umbulakana enendi alama kwatite wasio kumana na wanangiko ulanda muisi thitwa itwaesie ni mauvikia na kutungi wa ngalama. Onesmus Chalo no kutuelezea. Mwene kivila wanzama ya Silikali sia mutiuko Silikali ni ya kaunti ya Masaku andilo ni waweta Silikali ya kaunti ya Masaku taikuikithia ni yathinikia thina wa enendi mambingoni ngengi na kivandini wa kunyamagwa ni Nyamu sia kithekani. Tuyasia mbunge ya Masaku na komiti ya kwani na kwatie petition kana kiyo cha andu makisio ki methitu maithinwa ni Nyamu na nituendo mwete ya solution kana long term solution kwa andu ala miunda yo inanangiwe na liwanangika. Kwa witheta devolution committee ya Machakos County Assembly nitu kuensure kana KWS ni mamuthinikiana hakikishia ithieta mbunge ya Masaku devolution committee tuitetheanisia na MCA wenu Mheshimiwa Ndawa nitumwete a solution ni kana withie liwe mundani liwe sutio wesiana senu siesa ni kana withie tuinasio kana itina na no twisimbe balebikie jeje uluko nitumwete a solution tunenge yebinda ni kana tuwasiliane na KWS tutele mathayu men Uone itina MCA wa isio ithi Judas Ndawa kuthacha ukulio mbungeni ya kaunti ya Masaku ayenda thina uyu uthinikiwe. Moga banu ndwa ekuliri na kisimbungeni ya Masaku kuhusu mathina mandu na Nyamu ina muyuma ko kwasio iko ko ula kwikalandu na ni asia issue ila nene bapyo na ndwana kwa mali zo na kuiwa tasio ya jeda mwila tu nene abani mebaita tu zebra kulika miondani na kuza miondo kuza ndi wanu na ila liwa dhala mondo ne kila wetela idi ngombe siake yuka yewa na mwisi yake takana ila kengene mbiti ne mbiti siuka ikaya mwisi ando na malondu mando na mbiti ni bikami bandu wethia ni dangerous especially kwa sene ligi school kwa chetene mundu muzee lazima ka au mukatene au sikana ya komane na mbiti uzu atweka thina munene kila kengene zebra na sio kwa banda tiendo giraffe. Yes, giraffe. Ndoya. Na siyo sieza kila kintu kyonde. Ukabanda nzu wethia sio biko kyonde ni na muisu. Na sino lengi kyonde sikaiwa kyonde. Ko ni botu okula seba tota committee tenda amanda solution nondu andwala ma affected ni manenga ne mathina mo ni ob kana committee ni are not na nitwika whatever is practically possible nikenda andu maitu maeka kuthina. Oingi enendi alama minite na ukwata wasio kumana na wanangiko la Nyamu ithi itwaisie ni metha maitungi wa ngalama sio. Nitu kuensure kana KWS ni mamuthinikiana ni mamutungia ngalama yenu na indi mayete long term solution ni kana na moi Kuvetangwa na maimoi ya ni kana ila inge muikethia na thina usu. Ukulio wakwa na ukulio wa ndwa yitu ni kana twikiwe fence ni kana withie na munizi ya ekolika miundani especially ikavete kuma kivandini yuko there mpaka usini wa mwitasiano ula ni wotu pakanite na bitu anitithitu tuthinitwe ni Nyamu cietwa nzai na ndwea na mbiti na tanenga na report kwa andu ma KWS tiona action mekwosa tatia lekile kana tatia thiniki ni Nyamu isu kuti yo kulasia andu ma KWS moge moze na muisio maitwa bandu matsiyebo sikalaye botieke kukaku ni wene na muila zietwa nzai na ende Silikali temekula nondo yutu enanza etunengeleu ni kwitha palambe webikie ubuko munengili na mwetha ni ziemete tinengwa mwana tu ibetange na Silikali ndio betanga ila na isukuru na mwana scout na muya namba 3 to asia. A scout is kind to animals. He learns about nature and he is concerned about its protection. Hoti kwa zekana mu scout na ito ya mbui kana ito wa nzoka. Emba ni waona nzoka wa ito ikulia you and the snake who is the odd one out. Emba nzoka wakathumba kwa
course nzoka ne out and out ko wi the ikwe kana ze betange mbo kwako nako wathike the kane wako mani nzoka uyikulia uze out and out kuke the kane ne kwa nzoka you know why they betanga na if this matter as we talk and mako they are very innocent ina muni zisi umakoze iko kwa nyando mako ebo dokola nyando mako NWS matunenge a permanent solution Vilingi wa Mauvo Mutongoi TV Nyeni Tawa Ben Masaku.